Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Srpski Irinej, preminuo je u 91. godini posle borbe sa koronavirusom, a bit će sahranjen danas u kripti hrama Svetog Save na Vračaru. Liturgija je počela u 9 časova u centralnom delu hrama, gde je izloženo telo i služit će je mitropolit Dobrobosanski Hrizostom, prisutne vladike i 16 sveštenika. Zemne ostatke patrijarha u grobnicu u kripti spustit će sveštenici iz Beograda. Kovčeg sa telom patrijarha Irineja prenet je juče oko 8:20 u Patrijaršiju, potom u Sabornu crkvu, a odatle u hram Svetog Save, gde su tokom celog dana i noći beogradski sveštenici čitali sveta evanđelja nad odrom, a tako će biti sve do 9 časova kada počinje sveta zaokupljena liturgija u 11 sati je opelo, a zatim slede i besede. Vernici se od juče opraštaju od 45. srpskog patrijarha. Tako je u hramu uhvaćena i ptica u letu, golub raširenih krila. Fotografisan je u hramu Svetog Save, okrenut ka freskama Nemanjića i Isusovom raspeću.